Lampurasome 3 ku ruhande rw'ikipe y'igihugu ya Argentine, ni mu gihe ari ebyiri kugeza ubu ngubu ku ruhande rw'ikipe imwe ku ruhande rw'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Gukuramo umwataka uzana umudefanseri nta kintu butavuze. Uvuze iti igitego cyanjye ngiye kukiryamaho. Ndagishima. Aho bigeze. Aho bigeze ndagishima. Ati mana ugejeje ukora mugani wa bose babireba mbaye ngushimiye. Hanyuma rero ubwo turebe niba ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ko kibasha kudefanda iyi minota. Kugeza ubu ngo basigaye iminota 17 umukino ukarangira iminota 17. Ibamwe ibintu byinshi nkuko ababona biki. Misiri yahageze ikiyoboye ibitego 2 bayiteramo 3 nta na prolongation. Iminota 17 rero ibifite igisobanuro gikomeye. Dore nk'ubu Argentine yagiye. Yaka turebe sasa Alvarez arayitanganiza cyane ariya kwa Enzo, pase kwa Rodrigo Boss, umupampi wa Boss ahita anamuhereza, ayitanga kwa Montiel wiranga ya ngo sasa Alvarez arayitanganiza cyane kwa Rodrigo de Paul, ayitanga kwa Montiel, ariyo neza cyane. Montiel arayitanganiza cyane, cross ariko Pickford ahita agafata neza cyane. Masako mu mutima. Bo Makarisa ku mutima aramuriho. Mutima wanjye subira mu gitereko na mahoro yacyari 1-0. Masako mu mutima wabona ibikezi igitego kivuyemo gitetse. Uzuko ari poto wallahi ye babo we ndataha pe yiri bupfe n'ibiti biranyerera. Ziriya korosi nizo mbi cyane kwanda w'ikipe y'igihugu ya Argentine. Nicyo bashyirimo. Ntifite abakinnyi barebare ariko barazataka ukagira ubwoba. Reka turebe sasa. Reka turebe Messi. Yayikaraze. Ya papa Lionel Messi umupira yamaze kuwuterura. Awuterura niko Gonzalez arawita bashyira ku mutwe uragenda ukira imbere y'izamu ry'ikipe y'igihugu Ubwongereza, ariko bahita banavuga batire gato ari yabayemo offside. Ariko bari gupima. Hano bari gupima ikibazo y'ibipimo bije ari igihe bibona iby'amazi yawe atari yabonye. Ibipimo bije offside ntabwo zigipimishwa ijisho. Iyo rero ni poto ya mukanya yari yamaze kubisoza witwa Alexis McAllister, ngira ngo muri kwibona neza ko n'umuzamu Jordan Pickford yari yahagaze yemeye icyaha. Avuga ati iki nimba ari cyo nicyo byarangiye. Igikombe cy'indenge. Imana irakimurenza. Ukine Paredes ko yavuyemo ko nyiri icya kabiri bagenda bite? Morgan Rogers. Otamendi umupira wawukoze hati tutabeshya. Ko mu Ubwongereza rero Morgan Rogers akinye nabi hari ahantu. Takaje baro y'ubuginga kabisa. Ibi bintu rero umuntu wabyumva ni Bukayo. Ibintu byo kugenda mu defanda muri iyi minota igihara cyagifite nibyo nago na Rashford naga ameze neza physically. Messi nagahagaze neza ariko hano hantu Bukayo ari nk'ari ahantu yakora ibirenze biriya. Kandi nyine wiko ko Morgan Rogers arahengetse, rimwe na rimwe umuntu ujya kumuherenganya, ujya kumurenganya ukavuga uti wapi. Argentina kirushanwa y'ababa we kori kosa batini kufra ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Bamukorera ikosa Harry Kane, ariko hagati y'ikipe y'igihugu ya Argentine usha igitego kirushanwa bahita baninjizamo Lautaro Martinez asimbura Tagliafico Nicolas. Ugati kudefanda ibi ngibi ntacyo biri bumare, reka dushyiremo mwataka n'ubundi. Ni iminota 10 y'urupfu. Bikunze ubwo ibya prolongation byaba ari ibindi. Tutubyigaho nyine. Ataraho duhengeka. Hano bikunze bya prolongation byaba ari ibindi. Ubwongereza bubwira Argentine turorora nkuko norora gaca. Argentine ishyiramo abata ku Bwongereza bushyiramo abadefenseur. Kona Enzo Fernandez arekura Torpedo, rekura ishoti ari ku mupira Jordan Pickford arawuzibira butereka hanze.
It's a corner kick for Argentina bamaze kuyikina. Man of the match kugeza ubu Pickford. Passe Messi, 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 Messi. Messi arayitanga neza cyane ariya. Irindi shot! Goal! Enzo! Mwah! With Messi, everything is possible. Goal! Argentina! Enzo Fernandez yari yabigerageje inshuro nyinshi. Amashoti yari yaragejeje kenshi. N'iyi kona bari bayibonye iturutse ku ishoti rye. Umupira hawe neza na Lionel Messi. Ahita atereka mu bawa. Ahita arekuramo ishoti. Lionel Messi yuzuza assist ya gatatu muri iki gikombe cy'isi. Ariko Enzo aramurekuriye pe. Wacyanga uhereye ko abantu bigenje. Enzo Fernandez terekamo rwose bawano yo kwishyura. Tujya muri Abongereza defense hano rwo biranga. Ban areba Pickford agerageza yanga. Ati check over. Kuri offside bari kureba Yes. ya Lionel Messi. Bemeza yuko na offside yabayemo. Aya maparara arongera arashya. Anga harongera hiye. Abayesi bati yego sha. Amapari ya Yesu ubu ngubu niyo amaze gurya yonyene. With Messi everything is possible. Kugenda ubyemera gake gake. Becomes possible. Tonight. Assist turazinganye uranyizwa n'iki. Ay. Ubwongereza ntagihindutse. Mu minota ine barabugiye muri prolongation. Hano ahubwo burataha ni butareba neza. Hano. Kuko hano Argentina bigiye muri iri muri mood. Iri muri Iri mood. kwataka kandi biri kuyikundira. Kandi ifite ibyigerageje bigakunda kandi ababigerageje ntago baravamo. Aya. Reka turebe ntibakunda ibintu byo gutindaganya muri menshi. Aha, bamwe bari kwataka abandi bakadefana tubyibuke. Bidivina azahitanga Messi burundu noneho ukuntu kuna batabyumva ukuntu bishyura. Oye, wa munota se wari 46? Kuzikubanza ari 8-6. Urebe neza iki gitego cyagiriye. Ako ni nko kwa na kare cyangwa na gatanu. 96. 8-5. Nota wavumo. Messi! Wiranisha abantu hariya barobasubiza. Messi yarakaye. Amukirira uryamye hariya aravuga ati muze. Umuntu abara ibintu birakomeye. Ubuha rero biravuza ubuhuha. Bari bari kuvuga Argentina iravuramo rwose. Angabwo kabaye iminota 10 rwose myiza tugiye kwireba. Barabura 40. 9. Sawa. Nguwo Makaristo ye baba we. Mana nyagasani. Poto ya kabiri. Messi. Go with Messi. Everything is possible. Go! Vamos, Argentina! Golazo! Lautaro! Argentina! Messi tuzakugira gute Messi. Sawa kabisa sawa. Akombe iki gitego nayo kiragushimishije wacyogeza utacyogeza. Finali na Argentina na Espagne rero. Finali na Argentina na Espagne.
back-to-back finals for Argentina. It's back-to-back final for Argentina. It may also be back-to-back World Cup winning. Sako. Turumiwe. Ese umuntu arenze iki? Se. Hakinnye n'igitego. Nibwo nyine ni 2-1. Harabura minota 7. Icya gatatu kirajyamo. Minota 6. Ka boss wakabonye. N'icya gatatu kirajyamo. Arabura iminota. Oya barongeraho iyo wayiriye barayongera. Messi yasaba man of the match. Assisted. Hano ibintu bibise bihinduka. Kuchitini. Oh la la, oh la la, Aurelio. Minota 111. Umukino ukaba urangiye bosi kuri finara serebura Asakombe ndabizi ko nta magambo menshi ufite yo kuvuga. Dutahe rwose. Match rero ikaba irangiye. Argentine ikaba itsinze ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ibitego 2-1. Ubwongereza bwakibanje ku minota 55 Anthony Gordon kuri assist ya Morgan Rogers, hanyuma Enzo Fernandez arakishyura ku minota 85 assist ya Messi, hanyuma Lautaro Martinez aterekamo igitego mu minota y'inyongera mu minota 90, ariko ubwo hari yarenze minota 2 mu 9 yari yongeweho kuri assist n'ubundi ya Lionel Messi. Ikipe rero y'igihugu ya Argentine ikaba igize back to back final ya World Cup nyuma yo gusezerera ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ubwo rero ikaba izahura n'ikipe y'igihugu ya Espagne ku mukino wa nyuma. Ubwo ni Lionel Messi azabacakirana na Lamine Yamal, future Messi. Cyane. Ubwo ni Messi wa nyawe mwana nase. Nuwo batekereza ko azaba nkawe niwo rero bazacakirana ku munsi wa nyuma ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi. Kiba cyaratangiye ari amakipe 48, abiri yonyine niyo agera ku mukino wa nyuma. Ikipe y'igihugu ya Argentine Dibu namarira gusa, abafana ba Argentine, abakinnyi ba Argentine bose namarira ntago babyumva. Ubwo rero ikipe y'igihugu ya Argentine imwe mu makipe yagendeye kugapeza agendera kugapezo, kuko niba nkubwira ngo ikipe y'igihugu ya Argentine ngo yagendeye kugapezo ntugire ngo ndakubeshya, kuko ikipe y'igihugu ya Argentine nyuma yo kurenga amatsinda Argentine muri kimwe cya 16 yasezereye Cape Verde muri prolongation ku bitego 3-2, isezerera Misiri mu minota 15 ya nyuma ku bitego 3-2 yamanjwe 2, hanyuma isezerera Ubusuwisi kuri 3-1, hanyuma muri prolongation n'ubundi isezerera Ubwongereza kuri 2-1, yabanjwe igitego byose bigiyemo mu minota 10 ya nyuma. Hanyuma ariko kandi ku mukino wa nyuma izacakirana n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Umukino wa nyuma rero uri ku munsi wo ku cyumweru ku isaha saa 3, ni mu gihe kuri uyu wa gatandatu nabwo araza kuba hari umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu ku isaha saa 3 hagati y'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ubwo rero twe tuzagaruka ku wa gatandatu tubagezaho umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu, tongere kugaruka ku cyumweru tubagezaho umukino wa nyuma. Ubwo ndumva ari ibyo Bob twasezera abantu. Yo nguko rwose. Ubwo rero mukomeze kugira ijoro ryiza naho ku munsi wo kuwa